балалар, здравствуйте, ребята. Сабақтың тақырыбы гигиена. Ребята, сегодня тема нашего урока гигиена. Жаңа сөздер, новые слова. Сабын, мыло, тіс щеткасы, зубная щетка, сүлгі, полотенце, тарақ, расческа. Значит, сабын, тіс щеткасы, сүлгі, тарақ. Смотрите на рисунки, ребята, смотрите. И отвечайте вопрос. Бұл қандай бала? Қолына не алды? Ол не істеді? Бұл қандай бала? Что это за мальчик? Что он держит в руке? И он что делает? Смотрите, первая картинка и вторая картинка. Отвечайте вопрос. Мәтінді оқып, прочитайте текст. Гигиена дегеніміз жеке бас тазалығын сақтау, жуынуға сүртінуге керекті заттардың барлығы жеке гигиена заттарына жатады. Әр адамның өзінің тарағы, тіс щеткасы, сүлгісі, сабыны болуы керек. Біреудің затын қолдануға болмайды. Означает личную чистоту. Все предметы, необходимые для мытья и протирания, относиться к предметам личной гигиены. У каждого человека должна быть своя расческа, зубная щетка, полотенце и мыло. Не используйте чужие вещи. Үшінші тапсырманы орындаймыз. Ребята, третье задание выполните, пожалуйста. Сөйлемдерді толықтырып жаз. Сөйлемдерді толықтыр. Завершите предложение. Например, сабын жуыну үшін керек. Тіс щеткасы тісті тазалау үшін керек. И так далее. Гигиена сақтау. Сохранить гигиена. Смотрите, ребята. Жақсы балалар. Сабақ аяқталды. Сабақ үшін рахмет. Спасибо за урок. Сау болыңдар.